بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا في الدين يا أرحم الراحمين. قال المصنف الإمام برهان الدين الإمام الزرنوجي رحمه الله تعالى في كتابه تعليم المتعلم طريق التعلم: واعلم بأن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور. Biz murdağı sabakta ilim yolunda adam emnelerge köngül buruu gerek. Esiňerde bolgan bolsa, ilim yolundagy talibul ilim şerikde toğra tandaw gerek. Anan ustazdy toğra tandaw gerek. İlimdi toğra tandaw gerek diýip ötdügülik. Bugün inşallah ilim yolunda sabırlı bolu, bekem turu jönünde aytyp beretken. Wa'lam bi anna sabra ve sebata. Bilginin sabırlı bolu, anan ilim yolunda bekem turu. Bu bardyk işlerde özü ötü manilü nerselerden. Yani kanday gana iş bolbosun, sabırlı bolbosun, turuklu bolbosun, çydamkay bolbosun, iyilikке jetmeýsin. Şönökeýle misal, egerde bir adam dünýe tapmakçy boldy, anan bazarda işlewini toğra gördü. Erterek bazarga barbasa, oşol жерде sabır kılıp olturbasa, eki jaka basyp ketmesden, maşakkatyna, ıssygyna, suwugyna çydabasa, al жерде akça toptaý albaýt ele, çynby? Wagtysy ketken bolat, ömürü tekke ketken bolat, den soglugyny jogotjak, andan başga hiç kimke tapmagan bolat. İlim jolu dal uşunday. Egerde sen bul jolda sabırlı bolbosaň, birazrak okup koyup turan bolboy etken dep ketip kalsaň, eki jaka sekire bergen bolsaň, bir gün biyaka, bir gün biyaka çydabasaň, sabakta toluk oltura albasaň, kitepti toluk okuy albasaň, anda ilimge jetmeýsin. Ekinçisi, bekem bolbosaň. Bekem boluu gerek bul jolda. Sabır degen bul bir gana ilim aluu emes, ilim berүүde dagı sabır gerek bolup kalat. İlgerki alımlardan ömür bayan okusaň taň kalasın. Erte menen bagymdatda okuyt, anan sabak beret. Sabak oldurat bolçu. Anan gün çykkanga çeyin. Gün çykkandan keyin dagı sabak ulana beret. Anan oşol жерден kiçine bir nafil namazı var. Аны okup alıp, anan kiçine bir çay içken bolsa çay içet, anan gaýra dagı peşimge çeyin sabagyny ulay beret bolçu. Gaýra asyrga çeyin. Anan geçinde ibadatga, ilimge, kitep жазганга girip ketip bolçu. Şunday. Sabırlı bolbosaň, bekem bolbosaň, turuklu bolbosaň, jetmeýsin ilimge. Bul gerek. Hani ne degen zihindүү, akılдуу baldardy gördük. Turuklu bola albagandygy üçin ilimge jetken jok. Sabırlı bolbogandygy üçin ilimden birazrak bölügüne de geleşken jok. Şoňa talibul ilim akıl esi jaýynda bolgan bolsa ele jetişdi bolboýt. Sabır koşa boluu gerek. Şoň üçin alımlar ne diýit? İlimge kantyp jetdiň degende eşekdey sabırlı bolup, itdey koşamatçy bolup, anan jetdim dep aýtjat da. Joňa da misal. Janagy it, myşyk koşamatçy bolup da kiçine. Anan nan jeyt. Şol saýakty bul jolda da uşul gerek bolat. Eşekdey sabırın gerek bolat. Sabırlı bol. Eşek sabırlı bol. Kança jük artyp koysaň da baýok şu çykpay şu
kete berет. Walakinnahu azizun kema qila. Sabırdu bolu, bekem bolu, bul emne ötö bir көңүл бура турган негиздердин бири. Бирок бул жолдо валакиннаху азизун, сабырдуу болгондор, бекем болгондор өтө аз дейт. Калилун yani. Кема кыйла, алымдарда ушундай бир кеп бар. Ликуллин иля ша'вил ула, шундайбы? Харакату. Валакин азизун фир rijali sabatu. Ол ырды жаттабаш керек. Ол макалда жаттабаш керек дегендей. Ол ырды жаттабаш керек. Макалда енді дейт го. Ликуллин иля ша'вил ула. Ар бир жан, ар бир адам иля ша'вил ула. Өйдөр тарапка дейт, харакат умтулат дейт. Карап отурсаң эми ою кетип калган. Bir qarasang ele Al-İmam At-Taftazani de, Al-İmam Al-Marghinani de misala. Al-Ghazali de özünü elestetip algan. Seldeni giyip alıp emi meçitte çaçılıp atkan elestetip atat deyli. Oyu ketip kalgan tebeyde tarapka. Çegi jok emi. Karap otursan andan keyin андай alımдар kelbegen özü. Bирок özün ошондой макамга коюп көрүп атат. Her bir can deyt, her bir adam öydöge emne deyt? Harakat, umtulat, oyu getip kalgan deyt. Walakin azizun fir rijali sabatu. Bирок oşol joldo deyt. Janagı hareket kılgan erkekler deyt. Bekem turgandar jok deyt. Walakin azizun az deyt. Fir rijal erkeklerden içinen sabat bekem bolgondor. Hakikatta şunday. 100 adam student bolup kelet okugana. Karap ele otursaң emne ошонун 10-15 бүткөн болот. Bizde de ушундай болгон. Biz misалы канча өз келдик? 60 келдик окшойт. 50-60. Ошонун бир 10-15 бүттү да кийин. Калбай калды эч ким. Кетип калды дегендей. Sabır керек. Ana emne gerek? Sabat gerek. Mana sabat? Bekem turu gerek şu jolda. Şu karmagan jeringde koyur be. Senin jolun hakikat bu. Bekem turu şu jolda. Ras senin ilimde öğrenip başkalarga ilim taratуу niyetin var bu. Bekem tur. Ertesi menen magazinge çıkkan boydan dordoyga ketip kalsang jok eçtim ki. Ошол күнү момин Аллах акбар кетти. Күндөрдү бөлүштүрүшүң керек. Bekem turuşun gerek. Hazır o kinonu görüp alayın anan kitap okuyayım desen büttü öce. Geçirip koy. Birinci kitap oku. İlimde oku. Anan vakit bolsa anan başkalarına vakit keledi. Gezek keledi. Kıyla. Eşşeca'atu sabru sa'atin. Feyenbagi li talibil ilim en yesbuta ve yesbira ala ustazin. Şunday bir gep var. Eşşeca'a. Da bir erjürök bolu, taymanbas bolu sabro saatin. Bu sabırduluk menen bolat deyt. Sabro saatin degeni bir kança vakit sabırdı bolu menen bolat. Şu nerfteni anan keyin barıp turup emne batır bolup kalbaysın, dalım bolup kalbaysın. Sabırduluk menen jetersin. El ilim bit taallum, el hilm bit tahallum degendey. İlim alуу menen bolat, jumşak bolуу menen bolat. Jogorku dengелге жетүү sabır menen bolat, hareket menen bolat. Feyenbagi li talibil ilm en yesbuta ve yesbira ala ustazin. İlim jolundagy talibil ilim ustazga sabır kılıp aga bekem turuu gerek bolat. Sabır kılasın oşoga. Şundasыңarбы? Bekem turasın anan. Oşonun etegin bekem karmaysın, anan ilimi jogat. Em bizde hazır ustazdardın janında köp жүрүү деген болбой kaldı. İlgeri köp jüret ele.
Жанын алып алат эле, сапарга чыгабы, үйүндө болобу, айырмасы жок. Талиб илим ошол шейхтин үйүнө барып алат эле. Ошол шейхтерде да атайын талиб илим үчүн бир бөлмөлөр даярдалат эле. Ошонун үйүнөн чыкпай, ошонун илимин алып жүрө берет эле. Абу Ханифа рахимахуллах таала, Хаммад бин Аби Сулайман устазы аял айтып атат. Абу Ханифа биздин үйгө келет эле дейт. Биздин үйдө жүрө берет эле дейт. Sütүбүздү сатып берет эле, айраныбызды сатып берет эле дейт. Үйүндө тирешчилигин кылып. Илгери да ушундай болгон бизде, ошол баягы салт бизге чейин жетип келген да. Ол азыркы аксакал устаздар ошентип илим алган. Устаздын үйүнө барып алат. Ошонун картошкасын, жүгөрүсүн чаап жүрө берет эле. Анан эле карасаң 2-3 жылдын ичинде даяр болуп калган болот. Кызматын кылат, батасын алат, сапарга чогуу чыгат дегендей. Ошонун үйүнөн тамагын жейт, аялы кийимин жууп берет эле, ушундай болот болчу да. Ошондо береке болгон. Малака деген нерсе бар бизде. Фатва эч качан, же болбосо илим, яни жон гана бирөөдөн угуп коюу менен болбойт. Анда сага бир жугуш керек боло турган нерсе бар. Ал малака. Кээде карап отурсаң, устазың эмне китепти окугандай фатва бербейт да. Китепте башкачараак. Анан фатвасы башкачараак болот. Эмнеден десе бул малакадан. Эгерде чындап эле ал алым болгон болсо. Ошолордун бардыгын жанаша жүрүү менен жугасыз ага. Wa ala kitabin, kitepке дагы эмне кылуу керек экен? Сабыр кылуу керек, бекем болуу керек. Шу китебиң эмне көтөрүп жүрө берип, жыртылып кетиш керек болот. Кирдеп болбой калыш керек. Китебиң апапакай таптаза болгон болсо, билбейм ал. Ал окулбаган болот. Чоң устаз айтып калчу эле, шу китепти мындай кылып шелекейлеп барактай берип кир болуп кетиш керек депчи. Апапакай болгон болсо, демек ал окулбады ал. Анын мээси да апапакай бойдон аныкы. Бака иштей элек. Wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtar. Yani таштап койбош керек дейт, сабыр кыласың. Ондон 10 бет окудуң, жаап койдуң. Ондон 10 бет окудуң, жаап койдуң. Мәл фаида. Акырына чыгар ошону. وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر. Bir fen menen alek bolas, bir ilim menen. Misal fiqh menen kettiңби, ошонун этегине чыгар ошону. Hatta la yashtagil bi fannin akhar, башка эмне дейт, илим менен алек болуп кетпе. Фикыхты жакшы өздөштүрбөй туруп башкага ууп кетпе. Мону сен жакшы өздөштүрүп ал биринчи, анан кийинки көз. Устазыбыз доктор Салах Абул Хаж айтып калчу эле. Fi zamanina adamlar mutahassisке muhtaç. Tahassus. Sen bardıq ilimde mutahassis bola albaysın. Ömürün жетпейт ага. Карап туруп, эмне колуңдан келген болсо, ошонун аркасынан чыгуу керек. Андан бир азыраак окуп коесуң. Өзүң да түшүнбөгөнсүң, эртең барып элдин башын айландырасың. Шайтан кыяматта бейишке киреби же тозокко киреби десе, фихи кавлян деп айтып баштайсың. Бирөө Al-Imam Şafii mazhabında ар бир маселенин жообу айтыла бергенде кийинки алымдардачы. Анан айтылганда дагы фихи кавлян деген ибаралар көп келет. Bir alım ошентип жана талиб илим кезинде дейли. Фихи кавлян дегендерди аябай көп окуптур, көп. Анан айылына келсе маселе сурайт экен. Элдерге фихи кавляндын кереги жок да. Ага так жооп керек. Болот, болбойтун айтасың, болду. Мында эки риваят бар десең, ал элдин башын айландырган болосуң. Барып алып маселе айтканда только ушу эки риваят менен айта бериптир да.
Бул кандай болот десе, могул боюнча эки түрдүү жооп бар. Элдер тажап кетиптир. Анан акырында сынап сураптыр, бул эмне дейт экен ушуга? Кыяматта шейтан бейишке кирер же тозокко кирер десе, фиги кавлан деп адашып жооп берип алган экен. Ал боюнча эки түрдүү ой бар депчи. Ошого эгерде сен бир илимдин артынан чыкпасаң, ушундай фиги кавлан болуп каласың. Элдин башын айландырасың. Ошого бир фанды жакшы өздөштүрүүң керек. Мутахассис болуң керек. Мейли бир араб тилден болсо дагы бир мутахассис болчу сен бир. Кайсыл гана кесип болбосун, адистерге муктаж элдер. Врачпы, мисалы, сен ошону жакшы бил. Врачтар дагы бөлүнөт, чынбы? Бирөө мисалы башты карай турган врач болот. Одон өйдө жагын. Бирөө ички органдарды карайт, мисалы. Бирөө жанагы сыныкчы деп коет. Не деп койчу алар? Кандай? Сынган жерлериң дарылайт ал факат. Ички органдарың айтсаң башкага жөнөтөт. Кезалик могул илимде да азыр адамдар ошого муктаж. Сен эмне бол? Мутахассис бол. Yani деп туруп жооп бере берген болсоң, кечирип кой, элдин башын айландырасың. Ошону майын чыгарышың керек болот. Билбейм, кээ бир адамдар болот да, бир арзыбаган бир дүйнө үчүн өмүрүн арнап койгондор бар, билесиңерби? Эми карап отурсаң, өтө деле пайдалуу эмес да кээде. Өтө деле пайдалуу эмес. Кээ бирлер болот, ичип коет тим эле жанагы. Өзүнө керектүү илимди бирок үйрөнбөйт. Эмне үчүн шарият илимдерин үйрөнгөндөрдөн андай чыкпайт? Бүгүнкү күндө шарият илимдерин мусулмандар эмес, дин душмандарынан болгон мусулман эместер көбүрөөк окуйт. Анан элдин башын кантип айландыруу керек деп ошого жараша аракеттерин жасайт. Бир аял айтып атат. Ахмад бин Хаммалдын жанагы муснадын бир канча жолу окуганын айтып берип атат. Аябай көп да ал муснада. Мусулмандар ал биякта турсун, жанагы башкалары дагы окулбай калып атат да. Фикыхтан мисал бир да китеп бүтүрбөгөн. Бирок маселе айтып жүрөт элдерге. Карасаң чоң бир алым кылып алган аны элдер дагы. Караса эч ким көрүнбөйт, яны мимарда чачылып аткан болот да. Өзүн эми элестетип алган, яны Кадыхан тип эле, яны Бурхануддин ал-Маргинани болуп алган өзүнчө эле. وعلى بلد ол жерде айтып атат, وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر, башка бир илим менен алек болуп кетпесин дейт. قبل أن يتقن الأول, биринчини жакшы өздөштүрмөйүнчө экинчиге өтпөйсүн. Биринчини жакшы өздөштүрмөйүнчө экинчиге өтүп кеткен болсоң, банкрот болосуң. وعلى بلد, ошол эле учурда бир мамлекетке, шаарга дагы сабыр кылуу керек. Кээ бир адамдар болот, барат илим алганы, абасы жакпады дейт, адамдары жакпады, чаң экен, кир экен, суук экен деп кайтып келе берген. Жок, сабыр кыл ошол жерге. Hatta la yantakil ila beledin ahir. Экинчи мамлекетке өтүп кетет анандар. Бар да ошондойлор. Египетке барат, бир аз окуп Иорданияга барат, Египетке өтүп кетет. Эки өтүң болбой калып анан дагы башка жакка кетип калат. Кийин эле карасаң, 5-10 жыл өтүп кеткен болот. Өмүрү Аллаху акбар, бала чакасы чоңоюп калган, кайра кайтып келиш керек болот. Илимден сурасаң эмне? Бир китеп көтөрбөгөн, бирөөнүн алдында отуруп. Шейхтин жанынан отуруп бир китеп окубаган ошолор. وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة. Hiç qanday zarılçılık jok elem eken, başka mamleketke ötüp ketүү bul ömürüңdü tekke getiret. فإن ذلك كله يفرق الأمور.
ve yuşkil el kalp. Bulardan barısı avalda emne deyip yufarikul umur. Yani vaktin gitet. Pikirin çaçırayt. Oşon yufarikul umur dep aytılат. Jundabızba? Ve yuşkil el kalp. Jürekti dagı emne kılat eken? Başka oy gelip kalat. Keyinçerek emne desin? Şu ilimdi toktatıp hazır bir rahsiyaga bar iştep geleyinçi degen oyga ınanıp kalasın. Makul bolup kalasın desin. Oşonu yuşkil el kalp dep atat. Men deyit gebiler bar şu ilim menen emes, yani akça taap ошол taraptan talib ilimge jardam berip denge kызмат kılam deyit. Al uje keçip uje. Anda sen ne kılıp жүрөсүң? Anda ne geldin bu jaka? Oşonu aytып atat. Balkim al adam hareket kılsa jakşı bir alım çıgat ele anda. Miyesi güçlü ele balkim. Bирок bir jerde turbagandyk üçin emne bolat? Ilimdin berekesi bolbay kalat. Ve yu'zi el muallim. Oşol учурда mugallimge de oşol ziyan жеткирет. Çındап şeyh emne kılıp atat, janagı akıllı ekendigin baykap kalgan. Oşondan birdemke çıgat go dep okutat. Keyin ele al turuktu bolbay çıgat, başka ketip kalgan. Mugallimdin dagı, şeyhtin dagı göňüli olup kalat. Şoға sen emne kaysyny çağırda, kaysyny ustazda ilim alıp atkan bolsaň, kaysyny kitapda okup atkan bolsaň, oşoға sabır kılıp ahyrına çeyin götürüp aldyk da. Allah alem bis-sawab ve sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.